Acción. Hola, chiamo-me Dilara, sono studente russa che sta di intercambio na Universidade do País Basco. Estudo galego aqui e vou recitar a interpretación do poema de Rosalía de Castro, Tive un cravo cravado no ruso. Unha vez tiven un cravo cravado no corazón e eu non me acordo xa si era aquel cravo de ouro, de forro ou de amor. Кто мне послал это жало? Сердце навел острие, золотом, сталью, любовью, не знаю, ранили сердце мое. Só eu sei que me fixo un mal tan fondo que tanto me atormentou que eu día e noite sin cesar choraba cal chorou Magdalena na pasión. Рана все глубже, мука все горше, боль неотступна и зла. Как Магдалина, уснуть не могла я, слезы унять не могла. Señor, que todo o podedes, pedinlle unha vez a Dios, dai-me valor para arrincar dun golpe cravo de tal condición. Боже мой всемогущий, силою награди, черное жало это выдернуть из груди. E doume Dios e arranqueino, mais que pensará? Despois xa non sentín máis tormentos, nin soupen que era de lor. Soupen só que non sei que me faltaba, en donde o cravo faltou. E seica tiven soidades, daquela pena, bon Dios, este barro mortal que envolve o espírito, que non entenderá, Señor. Внял мне Господь, и не стало муки моей колдовской. Рана закрылась, как тихо, Боже, и странный покой, будто не с горем простилась, а с чем-то, что поминаю тоской, будто случайно к груди прикасаюсь и забываю в слезах. Господи, кто же поймет это тело, дух, заключившее в прах?